Kawina alinda ina ni mami marota kana ni mami zambe mai kina no ni pale kuni sabe taba ki mami saba ka binaka ki mami sati wa lu mabata no vio kan saba kana ilumu tale ni kuni sati ko kina na tama ki mami pakalunga ta kana lotum bimbi ndai sakramende ni wadurumi ilube ki mami na makumbu ki mami na lube muni na kandina ka bayalo ni kuni sa tiko bata ki mami zo ka masu na dai tisu ne mami turanga kai gomula amen Vamos a ni kadikad menon bata na mataka bina ni ko ne mai ne volei paula na motakaka ni apostolo que na wasero sang bulu na tiki na tol sang bulu kalima Zaka rosong bulu tul sang bulu kalima kana kena rorongo na kake denga au saba kata kila veke mundo ni sa kili mundo keira sa malum mundo keira talanga sa malum dona numa talanga na bosa ni turanga ko tisu ni sa kaya ko koya akani bi va kalungat tagi bakalew me sulka ka bakalilenga me turanga ka dan nararama ni domini kadikad ke nono bosa sarong weekend dan mataka binar ni kuwa sa weekend tabagi sa katiko na mataka tali ni nonda turanga singa tali singa bibi nonda paduru matiko na lubenda na makubunda Gideon tiko batike kian dan mataka ni kuwa kanta baka bini bina kata na kalau na nona vede ngovi ave barotaki run the tiko walele acknowledge the presence of senior pastor. We thank you for your presence today to be officiating on this very important agenda for commemorating the life of Gideon into the Lord, and we pray that Holy Father will bless us all. We are sorry that you won't make it till the end because of other obligations, but we pray that the Holy Father is going to bless us all despite what happens during our personal lives. I would like to acknowledge the presence of our senior pastor in San Rafael, Pastor Tevita Koroi and the family, and we thank the Lord for appointing this time, a very dedicated time for Gideon. I am sure that as he looks back at the pages in his life, it is going to be a wonderful moment for him and the parents, Tanahila and Leah, and the brother and the sister that are also here with us. Sakin dawa gitu na bubale baglut na kami minani kuah na rarama ni nona bosa sa na sarmata kasaba nuniti ko dinda na baga tabar na singa dindai and na klunga ta boleh inda mai baga dinda ta kan dona itabi kan dona nonda talanga na viva dingui nona viva rota kina kalo na nonda bosa ti ko menda la ya baleta na ubenda na bugonta na makubunda sa ti ko bat ki kenda Tomani na nonda veng rabi na matai ni sere ta kota na nonda tikin dua no sere runun rau dio sanga ulu kaba lande na lo ni sa sureti menda tudaki anda salang sere wana nonda kaba
Mami sa tada ke kina ulini banua sa takamai kina na ni mami buke i veke muni na kalule na kalue no muni na burubura kina lo malangi ndo muni na vei tamba ngauna ke na vei tamba tamata ke nga i muni na kalu sa sini la lek na linga muni ndo ia na vei bakambulai jadi di barang nanda linga muni dorongo dana ni mami tangi mataka bina kan dai landa na lo kimami pa kila na kalo ni ko ni sa ti ko ba ta kimami mami pa kan dina ta kana kalo ni sa na ka ni mami no muni no be ka ke nga ya ti hura no muni tala na lewa no muni na to ko wa ke muni na kalo ko ni sando lo mani kimami no be nga na ke nga na kimami ti ko Rondere kina na romani buru-buru ki oni baro tagi ki mami kina na kalo. Dan ngau na ki mami linga lala kina. Dan ngau na ki mami tau mate kina ko ni sando ia na be bang bulai. Dan be ngau na ki mami sotawa na rendre kina rarawa. Ko ni sando ba ka ngui ki mami. Na kavi pina ka dai kalo na singale bu bina ni kuwa. Ki mami tampe mai ba le lebu. Dan na bu ni tuba ko ni sabaro ta ka membaleta na sugu-sugu Kau kina na bu bale, terus hati bu bale le bunda indai, hati bu na turang na itau talangasi, hati bu talanga na turang na itau tala, na tambah niu er maisan rapoeo, hati bu na bu bale balotu, hati bu talanga na bu bale, rumai batu rumah hati bu na non rumah ni, dan singa indai kima misa hati bu lama batu na keluh ni kima misa, rai desa katinga na loloma satu hati bu bagaimana. Tak tahu tu nau dan lebih kuat kalau ngat taki. Jadi mami baka susu taki nak kalau dan ni mami la kalau mai. Mami baka ni mami baka mama taki talanga ni ko ni sa ti ko bat ki man. Dan nak kabian dai. Bina balik pun anu muni loloma. Mami baka punya bina ta kan itawi kena bing rawi ki mami la di rumah. Dan ando na madao ki mami mai te utale dan ando tale na madao ko na klo. Jadi mami sa baka bina kan ki mami rai dan la ko sa siro so butiko. Nembagi ki mami sampai kina, tapi nama tu tigo kina, mata ki mami kina, lo ki mami ki pede liya man, munia, bahkan no munia liya tamata mai ki burubura, jadi mami bahkan bina katakan kalau ni mami, bahkan bau tai tunga ki baik muni, yo ki muni na buni rama sai ki muni, na buni bahkan dei ni mami lawa lapo, na ki mami lawa iba baik muni na ni mami bola indai, ki mami masuta na kalau ni muni na biba, beiso tabi muni na bede ngubi kaba kau ko tai ki mami. Maki mami rawat tanam bola satu ngabe ke muni. Urang ada kabibina ni kuah ki mami kiladi kotona ngada ni beng ravi. Anak kena bakal bori nani mami lalu beki mami makumbui ki mami ki beki muni na kolo. Ki mami sa bakal kabibina kani koni sa tondon ki beki mami. Kaki mami masuk na kolo. Nani mami raida na kata bimbi ni mami be ba rumi ndai. Ka bayalo ka bakindina meten koto ki nani mami tabi. Non roi tabi na itu tumbuh kapakaki na ki mami na ibaba ko so ni mami ala la tiko ki beki muni ibata onde tai ki mami na kolo ki mami rawata na ina ki binaka ko ni baro vire ko tor ki beki mani na ni mami lotu endai dai turang ki mami sana no talanga na vimbula yang dua era tawi mati bekar mulu mur so tabatu na rendre endai dai ka sin rawan era tambe mai ki mami sa ta tona gira era lai baba ko solo Kau talanga kira na irna mulu ran ram rabu bisa I buru-buru ki mami tu kina na kulu ki mami sa tatau na kan ina bukai ki mami kau kaira talanga na kulu merawa tanam bulan dendai ia 61 beke mani ki mami na no mira na baba koso ira na suri na lubai ki mami tango makira na kulu para talanga mermai baka para indona bagi baka buli ki mami sa tatau na kan rambulo ki beke mani ni lebeti ki mami sa lebeti ra ki beke mani na kulu mani dingu bira ka ba kulu na tegir tigo na buku ni non ritawi baka ngone buli sa sombu bira na buku elmatua sama beke mani ki mami sa tatau na kan sombu ni ongo rambulo na turang ni tal-tal tal ngasi pasti Jeffrey kapag kina ni tal-tal na isang Rafael tal-tal tibi kuroi non ritawi bi tumberi ndai bi ba rumi ki mami sa tatau na kan kulu na kena garai muni sa tigo kina na kulu kana ka bi ndai baka kina na bunau karena bunau tigo kina na turang ni tal-tal mai raksan Rafael ki mami sa tatau na kan sombu ki mami no pa de mungkin na kau
ni sa tu wat ke ko na nomuni ko na kalo na bosa tiu na ke ve ke mani ka tumber ke mani na ila la ni mami venga ra na singa binani ko venga nga ni sokalo i mami sala beta ve ke muni na ndai ni la lo na kalo ni bauta na ve wosa na tau nomuni wosa na rongi ke mani na masu na ve sere so me sai buno le ke ve ke mami suka ke ki mami suka bata telenga ki na nomuni vele turang ngosa kana masu ki mami sala beta ve ke muni na singa lebu bina ka ndai to sa kre telenga ki na nomuni ve va ko ta ki na kalo me ki mami sa tiberen ki mami roa tan ve ka ke na ngosa kana masu sa zambo ve ke muni dan ada tisunga na ni mami turanga saya ada mene mami bambula amen. Bisa walila ina nonda program na sanalanga na sere tulon rokapa ser ni baptizo sa suri total. I invite the pastors to come up now.
come closer. I'd like to invite you to turn in your hymnals, you'll find them in your pews, to page 39. And please note that you'll be invited to respond in the bold. Whenever there is bold print, that's where you'll respond. Brothers and sisters in Christ, through the sacrament of baptism, we are initiated into Christ's holy church. We are incorporated into God's mighty acts of salvation and given new birth through water and spirit. All this is God's gift offered to us without price. It is my privilege to present Gideon Viola Michaeli Marakimbao for baptism. And now on page 40, on behalf of the whole church, I ask you, do you renounce the spiritual forces of wickedness, reject the evil powers of this world, and repent of your sin? If so, say, I do. Do you accept the freedom and power of God and power God gives you to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves? Do you confess Jesus Christ as your Savior? Put your whole trust in His grace and promise to serve Him as your Lord in union with the church which Christ has opened to all ages, nations, and races. If so, say, I do. Will you nurture this child in Christ's holy church, and that by your teaching and example, he may be guided to accept God's grace for himself, to profess their faith openly, and to lead a Christian life? And if you so agree, if you can say, I will. And now to you, the congregation, do you, as Christ's body, the church, reaffirm both your rejection of sin and your commitment to Christ? If so, say, we do. We do. Will you nurture one another in the Christian faith and life, and include this person now before you in your care? We will surround his person with the community of your love and forgiveness, that they may grow in their service to others. We will pray for them, that they may be true disciples who walk in the way that leads to life. Let us join together in professing the Christian faith as contained in the scriptures of the Old and New Testaments. Do you believe in God the Father? I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. Do you believe in Jesus Christ? I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. Do you believe in the Holy Spirit? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection
The Lord be with you. Let us pray. Eternal Father, when nothing existed but chaos, you swept across the dark waters and brought forth light. In the days of Noah, you saved those in the ark through water. After the flood, you set in the clouds a rainbow. When you saw your people as slaves in Egypt, you led them to freedom through the sea. Their children you brought through the Jordan to the land which you promised. Sing to the Lord, all the earth. Tell of God's mercy each day. In the fullness of time, you sent Jesus, nurtured in the water of the womb. He was baptized by John and anointed by your Spirit. He called his disciples to share in his baptism, death, and resurrection, and make disciples of all nations. Pour out your Holy Spirit to bless this gift of water in those who receive it, to wash away their sin and clothe them in righteousness throughout their lives, that dying and being raised with Christ, they may share in his final victory. All praise to you, eternal Father, through your Son, Jesus Christ, who with you and the Holy Spirit lives and reigns forever. Amen. Gideon, Viola, Michaeli, Matakimbau, I baptize you in the name of the Father, And of the Son, and of the Holy Spirit, and the people respond, Amen. The Holy Spirit work within you, that being born through water and the Spirit, you may be a faithful disciple of Jesus Christ. And the people respond, Amen. Now it is our joy to welcome our new brother in Christ. And the people respond, through baptism, you are incorporated by the Holy Spirit into God's new creation and made to share in Christ's royal priesthood. We are all one in Christ Jesus. With joy and thanksgiving, we welcome you. Members of the household of God, I commend this person to your love and care. To all in your power to increase his faith, confirm his hope, and perfect him in love. We give thanks. And we welcome you in Christian love, as members together with you in the body of Christ and in his congregation of the United Methodist Church. We renew our covenant faithfully to participate in the ministries of the church by our prayers, our presence, our gifts, and our service, that in everything God may be glorified through Jesus Christ. The God of all grace, who has called us to eternal glory in Christ, establish you and strengthen you by the power of the Holy Spirit, that you may live in grace and in peace. Would you join me in welcoming our new brother in Christ?
Tua bimnakan isa karagrawa nanon wa rumio giden. Makubunda kina sung-sung lutu. Kasalewe ni matemutu kalau maleng. Balu nat kira naturan ital-talan sang karagrawa na takadakan bimbi. Napapita iso na sakarmende. Na singali bimnakan dinday. Atomani nanon taping garag. Nabili kitu weekend na lesson. Tono bai tabi tigo kina na ilaw mai peteluma. Nabili kitu na lesson na kami binani ko. Ene vakatiki vu sambula kwa na vosa, arosa tigo vata na kaloki kwa na vosa, asa kaloku kwa na vosa. Na nandalele suni saka na singale mnikua, sakot sakatinga mai na pela lativo, na karoni vale Paula verna epistolo, verna kai Thessalonica. Karoni vale Paula ne epistolo verna kai Thessalonica. Na kena wase tolu. Te kibusak na nondale sero na mai nei kaona ni tikina. Waka ve ni sawili waka bona tikine tin katulu. Karoni vale Paula verna kai Thessalonica. Na wase tolu. Te kibusak na nondale sero na mai nei kaona ni tikina. Waka ve ni sawili saka waka bo na tikine tin katulu. Sakune sa numitag mo bakarong takain weekenda. Ya keto sa bakarota, wikim do na biyakani, and nada ni nada turang mo Jesu Kristo. Mondo kako ni tiko watakaya, endo veira na biyakani, sando iya na ibalabala wakatani. Kasega ni wakane wakabuli, era sarong wada wiketo. Nindo sakila, sakili-kili keke mondo wakandamur muri keto. Ni keto sa sega ni ibalabala wakatani, ena ke mundo maliwa ia ke to sasenga ni kana wala nga wa endona tamata ia ke to wawonga ka oda ena mbongi ke na singa me ke to ka kokina ni waga bibi taka endua me ke mdo esengai ni rasa senga ni ndondo me ke to ia me ke to sa no mundo wakarunga mundo wakamdamurmuri ke to Yoni kito sa tiko ke kimdo, sa netu wakarongo we kimdo, me kako ni kana, kokoya sa sem ni nakabaka. Ni kito sa rumoga, sa so we kimdo, sa yeti ko ni walwal watani, sa sem sar ni nakabaka, sa makutu watani. Ye kuira sa wakongo, kito sa warota, wamasuta, buku ni nanda turang ko Jesu Kristo, Mera tiko malua, kandau wakawaka, kakanya ngana kenra. Ia koe ke mundo na viwakani, do kapua ni vengwara, ena wakawaka winaka. Mai milu wakawaka tiko na nandale lesoni, ena single vnikua, ngai surat sang tiko na kalole vinala tamba. Mengai vengu wakawasa wakalonga taka na nandale awasa, ena sangira madarawa. Nasa nonra ngauna namani, children's time. Surat itu na jadi ni maram, nangai mas lagi namani, di Saudi mo. Decided to follow Jesus.
taro vira na ngani merla ko mai viau na non ra ba tu lewa na non ra dingi na non ra bule na vinga una sa tu matandra na kalo oni salisu bo ti mai ke mami ba ni vina kana kalo ina si na ni kuwa mai ba do rindo na daga ka bimbi ni non ra ba tu lewa nei tumutumu me ka wi ke muni na ngani na vale uni ra sa ba tu lewa ba ka kina na lu ke mami ina singa vina ka indai no non ra sere ke mani vada bana be ka ta ku so mai no non rambula ke mani vada bana be ka tumbo ndo la bo buru na klo ke mami sama suta ka tangi na ka tumbo ni ka bi ke mami o ya una ka tumba ke ndo e sabe dur kine no bukungu enda vambula ikana dauduru mai kana dauduru yani kana kune kakana na vale una klo ke ndo na ka tumba ke mami ngandre bona tumbo me ke mami ndo la ba bir no lwe ke mami ndinga ndai ke no non rabe singa ni mataka na no mani ka tumba na tumba ke lo malangi mendola beira merauni raduru ndondo merauni rabambulai meraduru yani merakune kakana merakune badengu na bugun non rabatule wana kalo meralako beke muni na bale buturanga ni na dingo mi non rabula no beke mami urna makumbu ke mami na bula ni be susu bagai tumbu na kalo ke mami sala beta beke muni na singa ndai muni sambau takabos bakalo ngata non rabula ni be susu ni be tumberi meralako beke muni ngosa na masu sa dambia ni beke mni na dai Yesu Kristo ni mami turanga saya da mini mami bambula Berotingani vaita bina turana turara kona singani reki kena marau ando tiwana matasere nei makumbunda Gideon to sana vaita bira na nongo ni berne vaita bina turara
na kasumber ni na kaya kana itu ba na magalomay ayang may ugaruta tama na sendiri kita kita berkacu na buat vai tau na baru tu mata kau isan Rafael na buku nasa kana tau ni batau kaya lini baba kos di Montgomery kau cina kos di kita batu ni ni cuma tak kali cina baba ni benar ninda may garab cukup untuk masuk bibi kena may baga dulu mendo bulu di bawah kena loman sok nulu ini orang cukup yang nasi milik nan kuah mana kasih apa lagi kena pos di na pos ni keluar kena nasi milik nan kuah na balu timur kau kim sabab ini nak ni kim na suka kaya kim na bakla cukup na orang milik na kena bila na bos au may orang tak cukup bos di kita bagi kena silap nani kuah sampai kita lihat. Kita baca cuma na sungguh-sungguh lilim sungguh-sungguh dituran. Na balu itu tu. Na boleh mengeling cukup rawai na silap nani kuah. Nanda may wasiapat cukup na pas ni keluh. Siapa na tunjuk kena keluh silap nani kuah. Kena na bakla cukup na malolong beliau tu. Dan saya bawa sungguh ni kacis kan tu nyuruh. Ini pakai orang. Antara cukup ni antara bakla cukup. Misal antara itu labuan antara barang ketikinan dong bola, bukan kalau dong. Kita betul cuma na lima bakos, karena single na kuah, na banyak merinci kurawa, kita me rumah na kos ni keluh, karena single na. Kita betul cuma na macam tetap. Na banyak na kena bakat tariknya cuma siar. Tubuh-tubuhan ini anda sekolah yang nama ramai. Dalam karabat cuma nalu tu masuk enam gong ni beho gulu. Serai kemdo nangkas ni mata singa mento kainan numi cuma nalu tu. Mbul ni baba koso. Bulo pakai apa? Ondor bul nangwani. Kena nonda tobat. Kelfon ni mana? Teman bagai. Untuk masuk enam malam mai enam karabat cuma orang cinturara. Rudi politik. Besiko. Anggara cukup na waswase namba ba lulun sere peniwanga ke mare wanga Sunday school anggara cukup kena nauna mata vito kain nambung ni molis na hol na to nundolo to na madalo mai na boy te chiwi ke na buba le bai bakta ismail gandondo ke rendini merlo no pulisere anggara cukup kena nauna Suktra na loto na madalomay na nanggaraw chuno na loto ni turana kena marana me bakando ya bayo chiko ni ocho sin madaw ni bebo lewni soli anda soli rawa el madaw sauti onnon dolu deunan raw limu sungabu kayo ndo onnon dolu deunan raw limu sungabu ndo Sacuk na yung bakoso. Auto lagi cuma kagak bakal kan itu tu. Yang malah ramai. Sering pelak sahaja ni kena lihat. Mungkin kalau namas. Kima mi bapa ni nak bikin ni nak keluar na sendiri nanya kuah. Atau belum ni lama kena ni mana pula. Atau belum ni itu ni sahaja si kena na sendiri nanya kuah nak keluar. Ni boto nan rembula. Kena tutek ni wasa, tutek ni tai dia nama orang ni kalau. Iwan ni tai cukup ni orang boleh cukup ni, Yesus ni orang boleh. Enggak masih. Sudah ketika na lilin turang, nanti oleh mantan bos ni bikin terbagi. Lilin turang mai peteluma. Kalau tu. Kilan cakap tadi dengan cuba tiga kita keluar nono balik, nono singa, kena awam nak, anda masuk keluar kena nono balik sini. Boleh saya cakap pasal kita balik. Anda pun saya kena tak terlangkase, mai San Rafael,
Kena vio kan saka itu sakan seli unikua. Na nito mai maro te to ma ku kito non sama baptista. Oklan non singa na kito. Sudah terbendor seli bulan kalau kito na Roma di buwan. Mai wakai to mata kina. Ano na Roma kina Roma ni to mata bai. Wa wana no mato. Tur to tak ngas jauh. Wana no machu menan dua singa, menalaw mai o tukar namon. Mena chuko wana ni singa e baptis kino. Tukar sa baptis kino. Ya ni ta kora sa ku tala ko tuan. O sabi sumtek chiko no lo ko sa ni buwan. Ena ko na sa kana turang ni batawa. Udi mas kuasa non turang sumalo. Ana sabali na mo ni bina. Nung ni bilik tak chiko na song-song Montgomery. Una wali una biko itaki. Ena kena tara dari cinga lolong ni kalu. Ena song-song di Montgomery. Totokan kita rumah contoh manusia. Share sabu kai ko tumai wo gele zo wala ka weekend. Rong nin to manyang ni sumero malai. Mina wali. Na usagani to matubani. Itu sa teori litea. Usah itu litea ko musan to le aku sungguh dapat. Kasihan ko nonton le aku sungguh dapat. Yo wo berbina. Ni mai kita kita tinggal na buli biki kali tingin na bulan na kelu. Me ulilin turang. Se buku ulilin turang. Na California Mr. Navarre. Tu da ke nonton le aku sungguh dapat. Ena buku no matu wale. Kau kau minum nasi wajib, namun tolong mau nak kemon kumuri. Itu mesti orang itu asal saya kerja. Apa lemu? Nasi manis sodong nani marah, diridu nak kelali, ramatalengan nak kenasereba. Masa
sampai na masuk. Kila malangi ni tiu to tambo wakalo, tamai ke mami wahalo, kane mami wambula. Ke mami alo wagadeng sarati ngana kalo en bengo na kenga. Ke mami wawin na takana turanga na be kalile ni Salvador sarati kini mami mbula. Na salvale turanga na be yawe so ni warota ka be ke mami manalo ni mavawa. Ke mami sa tikida e sona keni wase na kalo. Me vambo kayanga kini no mni takavaka. Na sawalebu na kaukaua na sawalebu na nomuni loloma na turanga rasa talkin ke mami nombula ke mami rawata talkin na turanga na var nomni sing vanani kuwa ena werau na nomni tamata rosanduri mero tambe ana beleti ni soli na yau ni avaru takabike mami na turanga non robu vale ke non rongauna na beka ke na kalo muningi basa bakalonga tataka Weira sakani baba koso elonganga. Sandondolinga kina nomni peleti na yau bagalo malangi turanga na sini kuwa. Kima minge ngandre var turanga. Na velo lolo sakandre ningai bakai kuritaka na kalo. Ningai bakai utaka na turanga. Na lo mandra dina kena nonra lama binaka solia na be yau so na kalo. Moni savaroro tektinga kina na tamike mami bagalo malangi. Ninguém buki ke mami ndo tan lama di mavao ke mami na baru baba deani
ke mamnasani ke lana kalau na wika itu en wi sabtai bikin ni mami bola ke mami ngandra bangana tu rangan alum ni na kalau ni lewa na tamai ke mai wal wandi tak sakati unam bola ani mami ngauna ani mami venga rabi tu ranga muni waroro tek ndonga kina na kalau de der itu sambasa kamai di bos bakalo ngata tak ni mami bola en na sing lewa na kendindai Jisu ni mambola Donan rau tin kawal ko san daw na mi Jisu se ko valeta nga ko nga ka suli ko mo sambulo menada de sureti menda tu daki kalanga tabata na ser ni baka vini minaka wana nonda kalu ni sureti tigo naturang ni tal suli bunda weekenda
wale buonasera. Wale buonasera. Dove kinda bagiti ko na da ni kalau na tamanda. Kina luena, kina yalata. Bapa bina bina ko buana kalau ni rawani wango na keneri rai. Na singa ni kuah. Menda mai sotai ke. Menda bapa bina bina ka tekwa. Bapa bina bina ka kana nona loloma. Nona loloma vi kenda mo andun dua. Rawani nda me mai na nona vale. Ena singa indai. Obia temana na baka bina sarongo di tigo. Baka bina kani kena nanumi me maindu ana itabi na singa tambu indai. Na itigo ni lotu ke. Nanumi me kitu wa mai lotunga na wi tukan. Me mai toko ni ngaki na ni papitai so Gideon. Mani bakarai takani nang kasi ni rausa bakan dunia batke na turang na ital-tala me mai vito kani na buku ni kanang gravi na kata baka papitaiso na sakramento ni papitaiso sabo bina ka boleu sabo bina ka talanga baka leu ni nanu mitalanga me mai wasi endo na ibanga baka yalo ena singa tambo ide dai anda baka bina ka tigo ni Ipakaruta ka tingo nanong ni sala na klo. Ipakaruta ka me bango na kenay ray. Ipakaruta ka me bango na kenay bakarau kenay tolo. Dapa ko bina ka buar klo. Obia ko bina ka tatal tinga. Rona ka sini ko tao. Ena buku ni kena garabi tingo na lotu. Ena tiko ni lotu eke. Baka bina ka tigo boleh. Orang bina ka na sere. Bina ka boleh na sere Santa Rosa. Baka bina ka tigo boleh. Baka bina ka tigo na ngarabi tigo ni tabi na buku ni songgo-songgo di Turanga. Na songgo-songgo di Meram. Ngarabi tigo na Lubenda. Na wili bola singatang. Baka bina ka tigo na itabi ni nanda Walata juga nanda kau velata ini muri Yesus. Bawa bina wale boni rangga ka kau ko juga kena ngarabi na lutu Yesus ena nanda tu itu ni lutu ke. Mami toman itu na kena ngarabi na itu ni lutu ena nanda tu wali lutu mai San Rafael. Inta mai ado na ioti ni singa tambu ni penitiko ni ko na ikaru sa ngulu katulu ni singa tambu ni nonda lako ko mai na season of Pentecost de ko na kenai karu sa ngulu katulu ni singa tambu sa ioti telanga ni singa tambu na season sa nan rakim bala dua en lomma ni ambaki en itu ni lutu ba Kristo na season of Pentecost en malo minggo na singa tambu minggo sa waktu ko juga na lutu ba Kristo na singa tambu ni Christ the King Sunday. Christ the King Sunday. Singa tambu minggo. Na singa tambu muriani na katulong sa ngabul ni singa ni November. Santo waktu ko juga na first Sunday of Advent. Na matay ni singa tambu. Minda pa na matay ni kina singa ni su. Rongo tigo ni ko na seri singa ni su. Turong ada cuma ko. Sanda rongo tigo na nanta sa. Wakaruta cuma na londa kina lomanta. Yana kena pokona numi na nona tanto mai na nonda ibo ambula. Na ngoni turang o Yesu Kristo na nonda ibo ambula na kai bura. Toso tiga na ngauna. Enda toso tigo na nona ngauna na kalu. Na ikatul singa ni ulo o katawa main Roma mai Suzuki na o Gideon. Katolisingan ni ulo o katawa. Ya na ikaru sang ulu ni singa ni ulo o katawa na runondol uro sang ulu baba. Rau mai baka mau kinay na wali lutu ike na itumutumbu na Gideon.
Kerosong bulu ke nisinga di bulu kotoba na embag sawat rondo lu kerosong bulu kaba. Nda lako de rumah tiko na ngauna pakarau tanga tiko weekend kalau. Tatu warna wajib tiko na kalau na nonda ilak. Da baka vina kan inda ya dawa tiko na bula pinaka. Da baka vina kan inda ya dawa tiko na bula melabu na bula dende. Baka vina kan tiko wana kalau. Ninda railesu dareda ni sama in rong tini na bula na lomni ambaki dal ko wala ka tini kan dua ni bula da baka na mata ni na bula ni singa ni sudu na tara pa mai da baka bina ka tiga dai ni tatau na ka tiga weekend o Paula vira le baba ko solutu mai de Salonika na karua ni na nai bola vira nai baba ko solutu mai de Salonika e tatau na kati o wango ko ya ana dona kana ulta na foto weekenda do ka ko ni de moda na daga binaka nda misibito mai na tinika na tini na bula tinika dua ni bula mo abole kana ka tinika rua ni bula bola tipo Paula vira mai de Salonika ena karua ni no nai bola ene katulu ni wasi ene tiki na tini kalima pokai wili chuga na nonda leso ni ero weekend ni kuwa ke kavango na tiki na tini kalima ene tiki na tini katulu ia ko ke mundo una veiva kani do ka kuwa ni demoada ena daga pinaka ruana bosa bimbi ya koto ena tiki ni bola tambo ngo ko ni demoada daga pinaka Wani demoda daga mina. Balata sana do via da mai na moani la lako ni do na baki. Do basi ko mai na wale. Do basi ko mai na nuinga ngawa. Na wala. Kai tipo Paula vira mai de Salonika. Ene karua ni no na bola. Ene katulu ni wase do ka ko ni demoda. Ena daga mina. Dua nganai bola nei Paula vira mai besok. Dua nganai bola Paula vira mai Kolosa. Dua nganai bola vira mai Filipai. Dua nganai bola vira mai Vital. Vira nei Priu. Dua nganai bola vira mai Roma. Rua nei bola vira mai Cornida. Rua nei bola vira tu mai Thessalonica. Nisa rua nei bola. Ya sakin bal-balik ni via bimbita ka walay Paula na no itu tuku pero sarang anak kena tu iwal ni baba ko sulutu me de Salonika sindua ton kena bo ni baba ko so yang dua ngane wal de Salonika ruwa pata gerto mai Cornida dakle Cornida ba binaka Yor tau mai de Salonika indua na kaya basi ka chiku mai de Salonika na ngone apa ruwa kina nai bola de Salonika. Basi ka chiku mai de Salonika rong chiku nang telesoni ya so e baka bubuli ta chiku so na baka bubuli tani. Me baka bubuli tani. Seng ni baka bubuli ndondon. Sini baka bubuli baka Kristo. Sa ibu kalau tu tagi tiga Paula sa bola o ti borrong ada sona italo no mai de Salonika manina numa me ndo telemanda nanu gui bola ni tatau virto mai de Salonika me utatau telemanda bola rua virto mai de Salonika me dava kuana temuada don't give up kuana temuada toma nativo Kenapa soal bicara tu bang tahu apa kali? Ngumatua tipo. Do ngumatua nata kapinaka. Gona pun ita tahu juga kina Paula. Ena nona ibola itu rumah ada juga ni kuah. Dia apa salah tak cuba Paula? Nata kau pakokau. Nata kan tundun. Kina nata kapinaka. Toto kaya. Vina kata chico Paula me chico na dona kena iba tangan ni na vengravi
me koni lutura. Me tigo na dona kani mo katangan ni me lutura. Urong da cuma na seri si Santa Rosa na via bagi Saudi. Umur rong tali wa. Sangan ni lutura sa bang rong binanga. Angkai baka rong binanga. Ka coba ambo Paulo virtu mi de sonika. Ada koko. Dalam donu. Dalam binanga. Koni lutura. Tahu ra coba nai tangan dengan ngore. Maintain your standard. Keep up with a good work. Waka ungeti kenda tiko. Waka ungeti kenda tiko Paula. Dapat mendanai balan-balan ni daga bina. Waka anda taruh. Dapat mendanai balan-balan ni daga bina ka bola tiko kino Paula virtu mai desol naika. Na profito maika. Nai bola ta makau na wasini no nai bola no wili ka bagalewu na wase ono na tigene walu ka bango na profito maika sa vaka takila o tiwe ko na tamata na ka evina ia kada batali sa taronga mai we ko kocho mo daka vinaka nga mo daka ndundunu nga kamo vinakata na yalo loloma kamu ya lo malu mutel nga indrau lako bata kaya na nom kalo na daw so di to laka dagan don ya lo loloma ya lo malu kan kasi bola mena profitao maika ene bola tam makau kena wasi ono tigine wal kena baka balang inda uli weekend dan daw kila kena mo so balang baletani laka rawa mata tabango. Act justly, love mercy, and walk humbly with your God. Act justly, love mercy, walk humbly with your God. No salvata kena nom turanga ena yalo sabinapa kena yalo malua. Niru eru salvata ena yalo binaka kena yalo malua. Mata ini ka eru wirong-rong. Warong. Pangan ay lako yemeo pangan ay lako yemeo chisu kata kirtun tisipe dua ay lako naka lain daw nan do manray nay lako ertu lako kina walk humbly with your God merawani maintain tage kina nano standard nano may vorao ni dada kan bingrabi kera vorao ni namo pula daw nona dada kan bunida mendreta sombu na no understand o sarota puri to ta bola kana da tinkarua mitiga unalot o siamo to totolo tadakangko na nona igora una meda enda ubina kata mendreta sombu na nonda ivaka ngende ni zakabinaka ratason yo koya nanda uni vemuli kamunina turang na maram na vio kai koya nanda uni vemuli kaya koya na matai ni singa ni nona vemuli ni sambuli o cinararama sagai kau koya asabina ene karuni singa vemuli kinar klo kau koya asabina ene katuluni singa asabina ene kawani singa asabina ene kalima ni singa asabinaka yana ikawono ni singa ngai bisa una kaya na kulu balatan dua na kaya mbuli na ikawono ni singa asabinaka pakalima yana kene ikawono ni singa ngai kabango na kulu asabinaka sa balatan dua na kaya mbuli na ikawono ni singa kona kaya mbuli na ikawono ni singa ya kambikina na nona vei ya baka toka ya taki nakalo meroni kakina asabi naksa ode ya mbuli gina enda kila bina kana bulbuli nikalo enda mbuli ena ikawo na nisinga nya kambi wekenda na ya asabi naksa kenda enda tekibu kemuni na turang kina marama enda tekibu ena bosa asabi nakasara
ke baka so sa sanga sar chugo ni bina ka sara mambale e dua tale ko asanga ni non na bembuli o ko sa mai bian reta so na non dai baka tangen ngene amen amen ka bango na klo bi atama sanga ni vei ka bi atama Rau ni kang mana kau kena ngasa juga na veri na kau satu na lo mentu ni veri ro ka ko ni kania ke baka ro na kania ro na mati lo indi levangan dia ibi wana ngata gai kana ngata oi e kana kalo munrau kuni kania na kakana kele ena vere via rong batangai via rong batangai via rong bat e kau ibisang rani kerukani apa ngana kau ko itu en lo meni vere keruka ko ni so na ngauna e nanda upa tole na nona ipa tangi ngende na kalo so na ngauna endo upa tole so na ngauna endo ula rongo e so na bosa endo ubina kata menreta so na nona ipa tangi ngende na kalo sam biti kende na vere sam biti kende na ndo na ipa tangi ngende kaju po le vira mai de solnaika do kuani de moda na da pena do kuani de moda na da pena karo ni baga sama na da pena ka sama ibu anak lu mai nei baga tiu na da pena ka ko itu na chugo paulo ver mai de sol nai ka sama ibu anak lu sama nei baga tiu ia ena tahu kini bale kada enda olo mitiko ena paka sama ni daga binaka baleta enda tawi abu ena binaka sara kanda bula boli ena binaka sara kanda na leida ba ena binaka sara ngaro ne dio ni lebu coba na tugu ena rongo weekend paka ko rongo mai na were rongo we ibi ena bian reto sombu na nonda iba tangi ngende ni nonda takava sona daka ka donu mena bandi taki chuko kina na nonda itutu ena matani kalo ena nonda sanga menda ndi chuko ena nona bosa kanda takava na nonda yala na daka binaka enda bokotonga en nonda muria na loma nikalo katoli baka sama kene yote hotel na daga vinaka en dabo kotonga en nonda muria na loma nikalo sanga ni nonda muria na loma ta nonda muria na loma nikalo ko sabia muria ka ko ni muria na loma ka ko ni muria na loma lola tanga na nona ko vela tai ka muria hos kilele nada ni dola ko vela tai nada ni non da vinaka vera na bakata da vinaka wan klu da vinaka vera na bakata toto ko tu nambu da jangan ni lenga ta kai libuna jangan ta libuna ibo mandala na ona enta da vinaka atu ni ngamai sadaka ko vinaka sasol jangan ta libuna iun bale jangan ta libuna ko mandala Taka si uli chuko may kore uli may tele mo na may piti. Bako chuko na din ni kore uli sana chuko ni bakal libo na kore uli ha. Ia na tau ni tonga bang ora kore uli tu kita. Sakito ubita no sar mer kere natural ke mara mani tikina na via tikina tele mo na. Me awang kana din libo na kore uli. Ale bang rai sar mena ke ni sau e vida. Sama i daka sar na komunisoli, mesoli, sara na ken sende. Awang ka sar na libo. Bagi tarau sa kita umbadi wabu kita le nabi korokor kita liunot melei to boli me da talento na komuni labo me mai tar talento na ivale kuruli taru sana main do nang kasi inga suboli na libali basawa iyo sawa kana libali oi vinaka Eda, bangko. Tu yang runung dulu tali dulu tikina. Iya. Mulo ka. Aro dikito mo binaw sa ngangor.
Tunggal iso tayo ni na bulguri, kuriu. Sangat tayo libo na kanibang matala. O siya, ando ko muna nga ako mundo, bitin ng tulong ko, Manila ka, amanisin raw, kaya siya nga niwang kachukin na natin. Kasi doon nga, laka, sama-sama, ukay tiyo berito ng kasibuli, kilawin ng kasi, non logic, kaya doon nga, simple, straightforward. Sa kanila talibong na so nang una tulibong matal talibong pero nang kasi tuwa rin kaya tuju tuwa rin tikur tuwa orang mati may ba ya satu ni medaka satu ni medaka you don't understand it be there show up on time cukup kya persevere garba juga na bingung sabay anak kaya nama kau Paula Vira may desoleka Nakabina kaya na bingung kaya na turang ako ay tayo kutakan na nung daluto o John Wesley tolu na basic rule and daw tukuni 3 basic rules kay John Wesley. 2, do no harm, do good, stay in love with God. Do no harm. Kaya kaya dua na kaya na kunikin so na mabuha sona rendre son rendre kita sona bisa kesangka sona bisa kalau sona Wesley do no harm toso sana ko do good stay in love with God telo mana jona rai di kanda ti kono matane ne bingon ke rongo da chikona nando bosa kila chikona landa totoka ni vaya ni kuasa le una itu kwentaro Kali kita cukup mai korni uli mai piasar sa uli cukup buka-buka ni kase o netani kita vitala no juga na bisa na madau sawati vitala no tadi juga na bika me paletana tubu ni lotu United Methodist wambi bibi era buli tal tipo wambi biana non lotu sabi na kati juga me tumbu me da vitala no balebu me baletana tumbu di lotu baletana no da vina kata me vina kata ngana lotu me vina kata ngana lotu me kaukawa me nganga me lotu na luenda me lotu na makumbunda me lotu na kanda enda chuko mali waira me rawa me topa torda kita vitala no tiko en base ke chuko mai na baka sama ino da de chuko na posani kelo na no nei bol balata sali bu nei bol sa rawili ka tali chunga wer na buli ali bu chunga nei bol sa rawili ka dio ya sabia bagan de taki kanda tipo ya bagan de taki kanda tipo ko Paula be na no nei bol wer mai de sol mai ka menda da ka binaka ena non dan garaba na non dai tavi ena viva no kede enda pingarabikena dasang ni rombe kan inda nalay tala tawdo dasang ni rombe kan inda nalay liu tawdo ya na viva no ay lesi kenda kina naklo na viva no ay te kenda kina naklo daw no menda tumbu menda huwa tolu sang ulu ona sang ulu draw so totok do tamo tati o mai San Rafael na italo no ni no visi ko da ko e muri nang gowa na liu ni PNT nang una ai lo mai una tarati con posto vesi mai lo mai una gay ada ni sarota juga nabi mama ni lima na ka bi mole sare na posto vesi batna korni muri nang gowa chu menita sir meda lo ban bango sa mama ni lima serongo ta chu ngai muri nang gowa na tuki na depo ni di daka na posto vesi mai lo mai una reani do na turanga se tuki ko sabi mama na lima tarong ko sara o they na leading hand ina matadakatak mo o yo kaya tarong sa momento po sa isang ni kilay ko taro di kongo na iluliw ni kamba ni lewo na post and telecom o di mbaka na eda mo ni ada po biya kilaki na eda mo o ikolaw may bi kaya nga orto na keno irasara liw isuwa o iko yaw nang kaibondo na last bus na ono nakaloko Mula isu, oi, bawa gani kon sarang motokala o sarang kor. Singa moni ti sanggiring-girian di walu,
pana supervisor mai walu nona buni bola mana tu mana leading hand mai lo mai buna new year ready ko ai nang go bali bola na tu la kalau kona ka bini bola rombo salah kona giri saro mitala no supervisor mai walu kata ke na leading hand mai lo mai buna sabang go supervisor ada kawa e via ready ko e mori nango pausa ni kela sinin tu ala koni keri sin la koni keri oh tu na turang ala miki turang apa turang dam pakai salah matai lelo terus selaka stok ini canvas gori sarang apa yo ko e bina kati ko mola o meno na ko bola ena tulla kalako saka na turang na leading hand ko turang India saken ko ako to mendo na turang ni witi tulla kalako saka meno non risio ko santam besar era san ro kun da bera tan beda ko bola suba me da comanda ni risio kuwa na woni no muka di mai moi bo vino ka biko ruan mo ngani bo atos dak no muy tutu kapenta kelas B kena kapenta kelas A go kron mo ngani bo sa 1 kilometer na bo vino ka ni kamban do no mu cek ngori kelin do lawa bina ka bogale buna ka bina ana deposar milo mai buno minita sirmido Rai di kenda cikona kalui, rai di kenda cikona pun wanda cikina, rai di kenda tiku, rongo di kenda tiku. Bika de retu enda kaba ngalu na binga una iso. Dapat ko bina ko buwan kalui, ni senga ni ali na matama, eno nona rai di kenda. Senga ni gindi war na dalingana, merongo di kenda. Eno nona tusa na kiko etiko, da masuta na dana. Yang dah beban uai nanti pakai. Tamai tiga ni kuai nalu tini papita iso. Mai papita iso tiko Gideon. Mai bawa bina katiko buan kalau uni soli cuma mai weekenda. Tentu anak ngone merawa menda mai bawa no menda indai menda soli kuai menda bawa duru ini bawa ko solo tu Kristo. Bawa bina katiko indai. Bawa bina kataki na ubale. Bawa bina kataki na matangali, bawa bina kataki na ibusa, bawa bina kataki na isong lotu. Ena buku ni bei susungi, da bagai tabi kina, ena linganda, kina nonda iau, kina vosa ni musunda, na vosa ni bei bakalonga tataki, rawa na main dua bataki na ena singa endai. Akaba kalong na bawati, kemudian na turang na kina marama, akaba kalong na bakaluweni. Kaya kalau monrau bakalu beni katawani buruk. Bakalu beni katawani buruk. Naki bakalo nabakawati ambuli atau mandana kalau etiko kina nana inaki ni bakawati kemudian nabi bakani nabakalu beni. So nabakawati saat ketika ni kuasa sindra nabakalu beni. Sona bakawati ada kacungan ko sa sinraw tu ni rabakaluin balat ni siya ni chukawir na yerang ini bakaluin tangani era eleo na inaki ni bakawati sai ko ana bakaluin kilamen dana matata chukawi kenda bakaboti Kristo ni may ramay basi ka namani baleta rambasi ka chuko enen tuana kaka lokuda tau mandara kalo kaba kalo ngata takana kalo kaba kabuna na kalo me bayana kenere ni ko sa tarni bagale chuko ndo bakabota bakabimbio kende nyaluto in United Methodist Church ay sa arto pakadurumire ti na gay or to na luto UMC may Amerika ena General Conference ni ambagi sawati ni United Methodist Church abang doni kina merasara raw talangan ni relewe ni nontai baba ko solutu o ira na bakawati bakatangani kina bakawati bakalew sarawa ni relewe ni lutu ya sa tiko nga na lewa ni non ra bakaitabi
kina non rabaka mautaki ena vi somo lotu ena vi valni lotu kara lotu kina itautal koe mena baka mautaki kita mai Saint Rafael kita sa pakandonia me kita na sangani garawa na non rabaka mautaki na tangane ke lewa we made it very clear o tal ngamai Saint Rafael sa tukuna ina konvereni ni na sanga ni na baka mauta ka dua na tangane ke ina dua na leo di na ngani soletu na ngalala na lotu mera durmai mera lotu mera ronga na posnika na non rendingi e kani tamata ya andu dua pala tana singa ni bilawai enda na tarongi andu dua ratikongo rata datiko batkira dalam manira dawa siavira na posa ni kalu baleta e kaya na posa taumada rabu paluveni ka lewelewu ka tawani uru kota wata kene inaki ni kalu ngati ko wawan e bako bena kati ko ndai ni rawani vango na kene rai talawani merandana tarungi kene sahabat dapat ko na lutu may Amerika mdaw sa LGBTQ tiko Tapos matatatawira na puno enda tukin o kenda enda wili ka na posa ni kalu. O winakata me matatawi kenda tukin na singan enda. Tapos winakati ko walew. Tama ingkarabat ko na dagat mo na dagat tali ni nora baka turumi na luwenda kina lotu ichisu. Me baka enda dabuta na nonda posa ni ala. Mami nakita ka baka kina ni sabu kay mami na klo. Indra kita ka chiko na nonda baka wili dia. O maro walew ni rongat children's time. Lana seri cuman aman, lana seri cuman aman. Saya kuat nonton tapi itu ber. Karena itu tambangani, racu endai. Tapi era tadi cubo, ira cubo na puli lotu. Kena non rapi kilai kena turang. Kapu ni demo ada, daga benaka. Nambole bagalebu na daga benaka. Kemuni na beokan, nambole bagalebu na non da bengaraki. Enam boleh bagalebu na nonda ibakatangan dengan di nimbula. Enam boleh bagalebu na ibakatangan dengan di nonda muri chisu. Enam boleh bagalebu na posa ni kelu ena singan di dai. Elebu na beka enam basi kamai ena tolea mena dreti kenta tani mena yabu enda tundekin. Tundekin. Mena dejigo ena nonda wilikati kono posa ni kelu na masu ena benga una da rolo baka na nonda bula. Meredi kenda na tamanda bolo malangi wakalunga tataki kenda wakalunga taka nonta bubali wakalunga taka nonta matanggali wakalunga taka nonta yabusa wakalunga taka telgan nonta bonu wakalunga taka nonta bonu biti na bonu nonta kenda na kenda itu kindina bingauna kemudian turang ken meram okere menda do masula kana nonta bonu masula Masuk lagi tu, wikaya tu kina, tak masuk lagi. Cuma na standard, rekli ki biti kina eso. Ya, menda masuk lagi cukup, menda cukup ni, pakai tangan dengan ni. Ni nona bitu beri, ni nona bi maroi, ni nona kalu. Pak kalu ngatakan tu orang, nona bos, orang ada juga nasi ngali wende dah. Sakrea mesa. Tuda kami salah nabi kan tani wati ni share biar dengan itu na masuk beba keluar.
mamisawa wina wina kana nung ni tamata na nung ni bosambula ke mamisawi usiki na singende dai misawa wina wina kata telanga turangan ni sanggara birawa na tata kapag sakramente na papiteso ni luwe muni ke mamisawa ka rumah na isong sunggulo tu Jisu kana singende dai oke na bewa kani oke na itiko-tiko ni lutu eke maruri ki mami bata na nung ni pagati iya na lolo maliw ni kalau na tamanda na lolo may Jisu Kristo na luwe muni kalau na yalo tamu na buni kandina na mamisara na singende dai iya makakwa sarangani mundo. Amen. 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 Boleh berseru.